Reka nongere ngo ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi akanakanya tuba tugiye kugaruka ku makuru agezweho n'amakuru bari kugenda avugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye. Reka tugaruke kuri iyi nkuru ivuga yuko u Rwanda rwihanganishije Ghana nyuma y'impanuka y'indege yaguyemo abaminisitiri. Ni impanuka yabaye gute? Yabaye ryari? Harimo minisitiri w'ingabo aho bari bagiye gusura abaturage. Bivuga yuko iyi mpanuka yatewe n'ibicu byabaye byinshi mu kirere, indege ikabura icyerekezo. Reka tubigaruke. Guverinoma y'u Rwanda yihanganishije Ghana n'abaturage bayo bari mu gahinda ko kubura abantu 8 barimo minisitiri w'ingabo, w'ibidukikije n'abandi bayobozi bakuru baguye mu mpanuka y'indege ya kajugujugu yabereye mu karere ka Andansi Akfrowom. Ambasade y'u Rwanda muri Ghana yavuze ko ibendera ry'u Rwanda rimanurwa rikagezwa muri kimwe cya kabiri mu rwego rwo kwifatanya n'icyo gihugu muri bihe by'akababaro. Ambasade y'u Rwanda muri Ghana twunamiye abitabye Imana barimo Dr. Edward Omeni Bomoha, Honorable Martra Mohamed n'abandi bayobozi bakuru. Ibendera ryacu ryamanuwe rigera muri kimwe cya kabiri mu rwego rwo kwifatanya mu kababaro. Iyo ndege yakoze impanuka ku wa gatandatu Kanama 2025 ubwo yavaga mu murwa mukuru Ankara yerekeza mu mujyi wa Obuasi mu ntara ya Ashanti, aho bari bitabiriye umuhango wo gutangiza gahunda igamije guteza imbere ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro binyuze mu makoperative no kubaha amahugurwa kugira ngo bakore ubucukuzi batangiza ibidukikije kandi bubateze imbere mu buryo burambye. Bivugwa ko impanuka yabaye mu gihe ikirere cyari cyuzuye ibicu cyangwa igitumbiko, nk'uko n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere cyari cyabitangaje ko uku kwezi kwa Kanama kuzarangwa n'ibihe bidasanzwe, aho ibicu bizaba byinshi mu bice by'amashyamba hakazaba hatagaragara neza. Abahinzi bo mu gace kabereyemo impanuka bavuze ko icyo gitondo cyabayemo impanuka cyari cyazindukanye ibicu biremereye byatumaga abantu batabasha kurebana. Umwe mu baturage bari begereye aho impanuka yabereye yavuze uburyo babonye iyo ndege igendera hafi cyane, nyuma y'igihe gito yumva urusaku no guturika kudasanzwe. Ubwo yahururaga ngo arebe ko hari uwo yatabara, yasanze bose bamaze gushiramo umwuka. Imibiri y'abantu 8 bari muri iyo ndege bose yavanywemo ijyanwa i Ankara mu masanduku azengurutswe n'ibendera ry'igihugu. Perezida wa Ghana John Dramani Mahama yatangaje icyunamo cy'iminsi 3 uhereye kuri uyu wa 4 tariki ya 7 Kanama nyuma y'iyo mpanuka, ndetse avuga ko gahunda zose zari ziteganyijwe mu mpera z'icyumweru azisubitse.